IMT. Traktor je star oko 2 godine i nešto. Prošlo je 600 sati sad, a kad sam ga kupio, prošlo je 500 sati. Stvarno? On se tako računa, to su njegovi kao kilometri. Da. Znači ti si oko 100 sati ga vozio, znači? Puta u Negotin i išam tu po imanju malo i tako, išam sada, danas sam bio u Braćevac, dovezao sam građe za... Da, tamo. Ja. Do Zaječara, kako ti trebalo do Zaječara? 2 sata i 15 minuta sam stigao u Zaječar. Tačno. Preko Salaša, Koprivnice, Regotine, Ržogrnac, Zaječar. Ne može da se ide znači na onaj autoput tamo. Da, ovo nisam snimio Andija kad je upalio traktor, evo sam će onda vrati traktor u garažu. Vidi se da bi Andi bio dobar seljak. Dobro vozi traktor. Ovo je Deško napravio taman za traktor. Mora malo pod da izgrebe da bi mogao traktor da uđe. Prve utiske? Da. Pa sviđa mi se strašno, stvarno. Mogao bi da voziš? Mogu bi, mislim. Rado bi došao da živiš ovdje u Klenovac, da voziš traktor. Pa, ne znam. Volio bi tu malo da ga opalimo. Dobro. Sad možda. Ima šanse sada kad idemo da vršemo žito da vozi Pa da, sutra. Štimoka. Možda ide. Idemo Može. svi. Aha. Će ti imaš prikoviću tako od... Ću da nađem prikoviću od nekoga da bi dovezao žito. Moje djete brzo će da mi pucane, on se babine. Ja, Ive, nemamo više drušće. Imamo još neko vreme. Još malo. Sa unucima. Prvom polovinu. Evo, da vidimo. Jabuški. Evo. Da. Tu će biti pregrada ovako ovdje. Aha. I tu će bude Kupatilo ili ako ne napravimo kupatilo ovdje, onda ćemo dole, a možemo i na obe mjeste ići. Možda i blizu 4. Strašna stvar. Kupus. Ja mislim da je ovo paprika ovdje. Dobro, to smo već i vidjeli, krastavac tamo. Evo i malina je bilo. I jeo sam ih, ali... Evo je jedna. Lubenica. Neki. Šanga pera. Zakačio gračicu neku. Evo kajsije.